जोजलपा जे शकुन्तला स अभिव्यक्तिया माध्यम ख हिउपाया नीति थोया चंगु स यत चिकपिनगु दथि वेगु छगु कुत ख हलिमी थोया चंगु स हलिमी थोया चंगु स य थुगु बो स हिउपाया नीति थोगु छगु स यत वेगु कुत यानुगुदु नेपाया इतिहासे फागुन महिना थिथि जाखजुया चंगुदु कथेकी 2007 साल फागुन 7 गते राणा शासन अन्त्यजिया प्रजातन्त्र बहाली जुल अतेहे 2046 साले फागुन 7 गते निसेहे बहुदल हे गुनिते पंचायत धंके गुनिते खोपे लगायत तेन्यंक हिउपाय नीति छगु सोथल ओहे झोले चैते बहुदलीय व्यवस्था वला नाप पंचायत व्यवस्था ढंगु ख थो व्यवस्था हेगु नीति खोपदेशे थिथि व्यक्ति पिन्सा जो मोमरुगु योगदान बिहा दिगुदु देन्यंक जिनगुम सहित जुल धासा खोपदेशे जग खुम सहित जुगु ख वो गोलीकाण्ड फागुन 8 या गोलीकाण्ड छुक जुल सुना याल नाप वो गोलीकाण्ड जुई धुमका वो आन्दोलनिया भूमिका गु कथ नियन धका छगु स थोया चंगु छगु स चिकपिनगु न्यानी वेगु थौयागु कुत जुई थोही झोले निरन्तर रूप थिथि क्षेत्रे थगु योगदान बियाचना दिम छम सशक्त योगदाय स निवेगु कुत यानगुदु वेक जुयादी रविन्द्र खरबुजा चास वेकैतन थौयागु थुगु बोस लसकु सया सजुजलपा हजुर नमस्ते हलिमी थोया चंगु थुगु ज्याजो ससिता लसकु सयना छन हस् धन्यवाद हजुर नेपाल इतिहासै फागुन महिना या छौ तढङ्गु महत्व दु थाहा छ थिथि घटना चाहिँ फागुन महिना है जया चंगु अतिही देई दश 46 साल लिपा देई दश फागुन या 8 गते खोपे शहीद दिवस हनावया चंगु फागुन 8 गते गु घटना जुल ओ घटना गु कथ जुगु ख उके यु बच्चा हकल नसक पृष्ठभूमि कना दिसले हजुर धन्यवाद डक्ले नपाम फागुन 8 गते हो खाजु ताङ्गो जुनी फागुन 8 गते 46 साल फागुन 8 गते या दिने शहादत प्राप्त आफ्नो अमर शहीद प्रति श्रद्धाञ्जली दिएछ र वो आन्दोलन के घाइते जुतुङ योद्धा प्रति सम्मान प्रकट या अले नपाङ छेगु जिगा सके भने कुटन या फागुन 8 गते 46 साल फागुन 8 गते आउ पृष्ठभूमि आउ विषय खाने माली बले जी पार्टी अग्रज त खास पार्टी स्थापना जे न्यून लिसिङ अथवा पञ्चायती व्यवस्था आरम्भ लिसिङ वो व्यवस्था विरुद्ध जी अग्रज त एकदम सक्रिय जुजुङ हने चाचो जुङ अले प्रतिक्रियावादी संघ संस्था जुने वनङ देशो जनता सेवाया फ ठाउ छौले निवादी नीति ता अंगाले यङ पार्टी अग्रज देसिङ पञ्चायती व्यवस्था याउ दुने वङ अथवा पञ्चायत याउ दुने वङ हैन पञ्चायत याउ हागो च्याउ ज्या जे अग्रज देसिङ विस्तार हने यङ गचौ अले कानुनी व गैर कानुनी संघर्ष मार्फत नङ पञ्चायती व्यवस्था विरोधे जनता तथा सचेत व संगठित याउ ज्या जे अग्रज देसिङ निरन्तर रूपे यो चचौ साथसाथै पार्टी स्थापना जुए ढुङ्गानी नङ जिके सम्झना 2036 साल चैत्र 12 गते खोपन निसे या ठंग पहिलो जे भक्तपुर काठमाडौँ र्याली रग खाससँग अले बहुदल व निर्दलीय चुनाव अथवा जनमत संग्रह घोषणा जुए ढुङ्गानी व छौ र्याली बहुदलीय प्रचार याउ सिलसिला खोपन निसे या ठंग याउ छौ र्याली जुड गु र्याली खङ वास्तव व जनमत संग्रह के पञ्चायत विरुद्ध बहुमत तयारी आओ ज्याखे टिवा जोवाङु करिब पञ्चायत हो बहुदलीय निर्वाचन के पञ्चायती व्यवस्था मात्र 4 लाख मतङ
ट्याके फौ वो हिसाब चिप अग्रस्त सिंह पंचायत विरुद्ध नेपाल सिंह जाय चौचौं और जो कारण पंचायती शासक त नेपाल मजदुर किसान संगठन आफ्ना पार्टीप्रति एकदम रुष्ट जियो चौचौं अवस्था वो अवस्था छग 40-41 साले सुदूरपश्चिम अर्थात् जुम्ला दैलेख कालीकोट पाखे चिप पार्टी कार्यकर्ता त एकदमै दमनियाउ ड खतल दशा 45 साल जुबले चाहिँ नेपाल मजदुर किसान पार्टी त समूल नष्ट या उद्देश्य खङ पञ्चायत छौ भक्तपुर काण्ड यङ पार्टी अध्यक्ष नारायण डिजिक्से सहित 67 जनास्ता फाँसी या माग सहित बन्दी यहाँ बेला योको पासापुङ भूमिगत जुला योको पासापुङ जेले लाटा जब वो घटना जुए ढुङ्ला अहिले मिमिउ राजनीतिक दल या मोन्टेसिनम विचय हालाकि क्षमा मोनिस्ता नमा ठुङ मिमिस्तान नेफ एजुलिन थङ नेपाल मजदुर किसान पार्टी दमनिया तर सकने मेउ पार्टी त कौसा मेउ पार्टी त एजुलिन पञ्चायत अन्त्य जरुरी ढग नेपाली कांग्रेस वाम मोर्चा जुजु छौ संयुक्त जनआन्दोलन या परिवेश परिस्थिति तयारी जला वो अर्थ के भक्तपुर काण्ड जि थमन थामाला रसा भक्तपुर काण्ड पञ्चायत लागि जि निब्न लागेको बत्ती गथाइनी साबित जुला यदि भक्तपुर काण्ड मजु मयाउ जरसा साइड पञ्चायत उली मठा वानी मुखला थाउ छि जिता लगेजो वो अर्थ के भक्तपुर काण्ड न ठो भक्तपुर आन्दोलन के 46 साले आन्दोलन या छौ पृष्ठभूमि खटे जिता लगेजो हजुर भक्तपुर काण्ड गु 45 साले जुल नेपाल मजदुर किसान संगठन या त जस्तयाको नीति तंकाछेको नीति उको अस्तित्व तंकेको नीति जुबुजुल वही काण्ड पाखे पञ्चायती व्यवस्था नाङ्केको नीति छगो पुसा गुज्या जुलदैगु छिगु धापुदु तर गुलिन आठो हिपा वया चंगुदु थिथि इले थिथि कथा व्यवस्था हिला चंगुदु मुयाना 46 साल आन्दोलन या त्यसको छिसा भया दिल नेपाल मजदुर किसान पार्टी थौखनी या नेपाल मजदुर किसान पार्टी या पुसा कथा ज्याजु धका धया दिउसान नेपाया थिथि दल बहुदले व्यवस्था हेगु नीति चाहिँ इमीको भूमिका दु तर भक्तपुर न्यागु ख धका चाहिँ छ्या नियमथौजी मेउ दल तेसिङ अखाय ठठो पार्टीयाउ लाइन त दृष्टिकोण त सिद्धान्त त दई वेको पिछन ठठो ठासम भूमिका त भेटौ दई तर समग्र रूपले सेडौ चाहिँ आन्दोलन सुरु जोए ढुङ्गानी 7 गते आन्दोलन सुरु जोए ढुङ्गानी 8 गते देशव्यापी नेपाल बन्द या कार्यक्रम टाटो जुल वो क्रम के विभिन्न जिल्ला चाहिँ नेपाल बन्द या कार्यक्रम त हनेवान अहिले खोपेनङ छौ सम्भवतः 7 गते नेपाल बन्द अथवा भक्तपुर बन्द या लागि विभिन्न पासापिन्दा विभिन्न ठासे जिम्मेवारी बिय जी छे ढुङ्गु जुल वो जिम्मेवारी अनुसार पासापुङ 8 गते सुठाली छे ठठौ जिम्मेवारी के खटे जेउ ज्याजुल कति कति बन्द पूर्ण सफल जियो अवस्था के अबले चाहिँ छौ आन्दोलन पत्रिका समिति अबले आफ्नो पञ्चायती शासक त्यसै केन्द्रीय आन्दोलन पत्रिका समिति र सायद अबलेमा प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठ वेके अध्यक्ष के आन्दोलन केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समिति र आन्दोलन पत्रिका समिति गरिदिएको ड खतल छ अहिले जिल्ला सायद 75 वटा जिल्ला अहिले सम्बन्धित जिल्लामा अबले आफ्नो जिल्ला सभापति त्यो नेतृत्व के जिल्ला आन्दोलन पत्रिका समिति गरिदिएको हो आन्दोलन पत्रिका समिति भक्तपुर नगर केन्द्रित आन्दोलन असफल या उद्देश्य खं पश्चाके मेउ व्यवस्था त चलायो या यहाँ हे ढुङ्गानी अहिले अबले आफ्नो जी पार्टी अग्रज पासा पनि निर्देशन अनुसार तुरन्त जी दत्तात्रेय पासा फुकन सूर्यमदी फुकम पासा पनि छंगवा ठाउँ छ निर्देशन भएनी जिन आना करी 8 बजे रुन छंगवाङा अहिले पार्टी सचिव जी अहिले नेतृत्व यहाँ चोरीमा पार्टी सचिव जी ठो नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघ जिल्ला समिति नेतृत्व के बन्द सफलया लागि जुलुसिया माली ठाउँ निर्देशन अनुसार छि सूर्यमदी छौ जनसभा थेन्डुन जुल अहिले आनन्द सिंह छि जुलुसियङ हने वयानी विस्तार मनुट ठ्यापे जुजु होला अहिले थके टलातुन छिराव छौ ठाड तो आन्दोलन 8 गते घटना विषय जिन गचो हो अकिता छ्याप रत्न त बेमला राउ विषय के अहिले तलातुन्ची छम्बले हन मेउ छौ ग्रुप पासापुङ 80-90 जना छौ टिम आनन्द नाप्लाट आनन्द छौ पञ्चसभा यामाला ठाउँ पासाप न्यू आग्रह अनुसार जिथ अब टाइमे नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघ जिल्ला समिति अध्यक्ष ज्योतय नाटाङ चुए थावङ छौ आना छुङ विषय नुवाटजी आन्दोलन बन्द सफलया लागि आह्वान त जुल अहिले जुलुस
yang hana datatre chau pasa chalachong ana चाहिँ पस बन्दै आके ज्याजुल आनङ हनन जुलुस हनेवा वा चुतो रायो छौ ठासे ठेम्बले छौ प्रहरी प्यान एकदमै जुलुस ता टार्गेट वो अले वो मुनुयाउ उपस्थिति खामबले मुन्टे आक्रोश खामबले प्रहरी त छुए यामा फटा स्वाट छौ साइड गाडी डिक अपन गाडी त प्या मसिन चने हुन मनु अझ उत्साहित जुल मन ठप्पे जुजु दले गोमली जुले हनम प्रहरी तसि आना रोक्या असफल कोसिस यात जुलुस ता रोक्यापट्टि अले अननन जुलुस हनेवा सुकुल रोका साइट प्रशासन या चाहिँ पुरा हे जे छुना हालते जुलुस आनन्द पिता मछे हने मछे ढाउ मटिन ताइने चोचों अवस्था अले अननन एकदमै मन्त उत्तेजित नारा सहित हनेवान रोक्या मफ अले जब एकदम जुलुस त या पञ्चायत व्यवस्था विरुद्ध नारा जुलुस या तौमदी थेना सार कि अचानक छुम ये चेतावनी बेगर गोली या आवाज त होला खै सुरु गोली वाबले गुलिसिन प्लास्टिक या गोली ठो ढाला गुलिसिन छुलाल मन त अझै उत्साहित पासापुङ भ्याम ध्याम गोटल ल तले जुल काइटे जुल तर एनन जुलुस चाहिँ हानेव आना चाहिँ छौ किसिमले भिडन्टे ठेन जुल अले जी बिचे लाउ जोली वो गोली चले जो ठासे लाट तर हने बुछि जुलुस त हने वाले रुको जतना वो जुलुस चाहिँ छिर्ना समना ठाउँ साथे जनसभा यङ जनता ता धन्यवाद कार्यक्रम सुरु हो जतना हजुर गो शान्तिपूर्ण रूपमा विरोधी साथैका चनादिभ पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध गोलीकाण्ड छा जुलजी छा गोली के मालजी उके कारण छदु अवेका जुलुस एकदमै स्वाभाविक रूपे मनते भक्तुरकाण्ड या क्रम खे नचा सुरु थाथिन्दम पार्टी अध्यक्ष जो लगाई 67 जना मनुष्यता गु अब राजबन्दिया रूपे जेले ताटो भूमिगत चोचौ वेकअप न्यू परिवार वेकअप न्यू शुभचिन्तक फुकुस्या वो पञ्चायती व्यवस्था दत्तले छिता तोटी मुक्त छि अग्रज तथा तोटी मुक्त छि परिवार ता तोटी मुक्त धाने वड्ड दि वो हिसाब पञ्चायत अन्त्य या भावना एकदमै बल्लाउ भावना दउजल वो हिसाब जुलुसे वला आक्रोशित वो हिसाब न स्वाभाविक रूपले खान दे तर छुए गोली केकेमो अवस्था स्थिति छुए खाने मरो स्वाभाविक रूपले जुलुस हने वो चोचौली अचानक तौमरी ठेनेवन दो बिना चेतावनी कम से कम मेबल में अठे गोली चले जो छिसं खा लाठी चार्ज आई टियर गैस त के वा छुया मो या टुमानी उकिङ कन्ट्रोल मजुसा दगन गोली के केबले न तुखम कोइल क के मरै तर आना या कपाव छाटे टाके गोली के मन त चाहिँ स्याउ ज्यात याउ वो के मो अवस्था मरो ठानी जाठ लगे हजुर गु नाच छिसं यहने धया दिला बामलागु व्यवस्था दुनी चनान उके विरोधी छि धका चाहिँ गु धया दिला पञ्चायती व्यवस्था दुनी चनान छिक पिसा गु ज्याखा याना चना दिगु ख अन दुनी हे निर्वाचन बोतिन कया दिला जनता नीति सन धैका दिला अठि ज्या याना चंगु झोले हे छ्या पञ्चायत विरोधी सथ्वे किमाउ ख आन्दोलन चाहिँ या मागु ख छ्या दुनी चना चाहिँ ज्याखा या मजिगु ख कि वा मछिंगु ख कि सुख उकियाउन योको खाता द जस्तो कि नगर पञ्चायत जुने चो ज्यायाउ क्रम खे गुलिन नीति त पास्या मालिउ ख ओ पञ्चायत याउ नीति नियम य बिउपति मु भगिरा अले गुलिन पासा प या जस्तो जिके याद 39 नापाठो पञ्चायती व्यवस्था सुरु जेट हुन त जे सुरु रया प्लस सुरु खेता या पञ्चायती व्यवस्था आरम्भ निसे पञ्चायत जुने वन अकि देशो जनता सेवा नीति अनुसार हनेवन वो क्रम खे चाहिँ वडा अध्यक्ष जुफुन पासेपना जो सामान्य न्युखौ जो जेलेटे गिउ मेयर जुमा मुनिस्तान बाउकाई बास्कलाडामा सायद 24-25 साले प्रधान पञ्चायत जियो पञ्चायत वेकता नगर पञ्चायत या चेयर अथवा मेयर या चेयर हे जोंग चाहिँ सिकन्दर जेले वर्षन्तको जेले टाइपुडा हामीले व्यवस्था या विरुद्ध छुखा लातगि अथे कुनिउ किमा मुनटक भेलाजे अवस्था मरु जो जनि वो व्यवस्था विरुद्ध लोंग बहुदलीय प्रजातन्त्र हो लक्ष्य खं पासाको हने व त उपयोग त जिता लगा लगे अथवा आन्दोलनीय झोले हे छित जनाना यंकल हजुर सीडीओ कार्यालय यंका छित न्यसन तल बहुदलीय व्यवस्था यो फाइदा नब पञ्चायत व्यवस्था योपति मभिंगु ख हजुर सुधका छित छौ प्रतिस्पर्धा थिन यारु ज्याजुल हजुर उगु इले छु खतया दिया छिसं कथिना छिगुपति मत चाहिँ जाहरिया दिया उले प्रहरी जोयंका नाना दुने भएका नि जे अले
ठ्याक्क वेक डिएसपी स्याबिया जान्न यादबाट हजुर वेक जिता एकदमै विनम्र पूर्वक है ढाड्यो ख जिम पञ्चायत ठोठो ठो कारण जु नगता छिन चाहिँ पञ्चायत ठोक कारण मोड्यो अथवा बहुदल ठोक कारण जुरुको धादिस नगरे वेगन थे टेबलेन थे चो खाके जुला हजुर अले वो क्रम के जिसने एकदमै बांग्ला गताया पञ्चायती व्यवस्था जनता हित यही मुखु जनता आवाज त तगते मुझे पेमा मुन्टका जमा जे मुझे स्थिति है गय देश हने वानी हजुर एजने बहुदलीय व्यवस्था जरोसा व्यापक जनता सल्लाह राय अनुसार ची हने वाले खानी देशता हनेगे फै एजुनी चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थामा नगरिया चिसन धाया ले अनुसन चाहिँ अगु ची न्यूसुङ प्रश्न त याउदा जिके वो अबले जोम बले सोङु प्रश्न याउ के छौ प्रश्न चाहिँ छछु पढेर फुकन नेता त चाहिँ जेले भूमिगते तर अठना गे चले जतना छौ प्रश्न हजुर अले दोस्रो प्रश्न चाहिँ अबले फाँसी दिएर छौ पुस्तक छापे जुदा सुबोध सिन्जालिया नामे हजुर फाँसी दे पुस्तक छापे जुला सुबोध सिन्जालियामा सु दोस्रो प्रश्न अले तेस्रो प्रश्न खोपे गुमा नेतृत्व सुन यो जोतना दाउ सोङु पेमु प्रश्न त टला अले जिसन चाहिँ नेतृत्व पार्टी या निर्देशन अनुसार चले जिउ ख सुबोध सिन्जाली ढामा सुख ओ जिम मस्या जिन किताब चाहिँ बंगाउ ख अब लिन छगा टाइम मजि बटि ल अथवा चाहिँ खाजियानी अब एकदम पञ्चायत वानी मखुरगा थादिल जिन चाहिँ पञ्चायत छुना हालते समय लगे जे फ प्रचार ताहाका वाने फ तर पञ्चायत छुना हालते वानी नगा टाडु गानी अले एसा जिन्तुन छिटा छुरा सिडो सापसँग नाप्न दिस गान सिडो ठ्याप भएन ल अले सिडो ठ्याप प्रहरीन ठग भएन सब सर रविन्द्र खबरदार ल्याको र टक्क छगन थासारिकन हजुर ओ जिता फोन मस ठुन्ड्यौ यसलाई ताल अले फुर्को आएछ जेले गछौ ओ चाहिँ खाचा जु ख देशले हजुर ठोला 8 गते हजुर। गोलीकाण्ड जुई ढुङ्गा घटना विवरण जुल तत्काले सुनाया त सुपाखे गोलीकाण्ड युपति षड्यन्त्र जुल धकारा छिकपिन्छ ध्यामफ त जी छु एलिपा आन्दोलनीय छोले हजुर अनुसन्धान न याना दिल जी हजुर हजुर मुख्य भूमिका चाहिँ सुइगु जुल सुपाखे चाहिँ गोली काण्ड चाहिँ जुगु ख हजुर हजुर अस्कन धन्यवाद पदौन्छौ महत्त्वपूर्ण प्रश्न थिन्छौ अबले जिन नचर हेर्नु करिब करिब जुलुस 8 बजे सुरु जो पौने 9 टाके तौमरी ठेउ अचानक गोली चले जो जुल हजुर अबले अना प्रहरीय नेतृत्वकै चोदिउमा अबले जिताल समा बन्डमा फिल्मी कलाकार मध्ये ख जी नायक कायमाली बले अर्जुन साई वेका नेपाली फिल्म त टौ फिल्म त द हजुर उखुनु व आन्दोलन प्रतिकार अथवा आन्दोलन रोकयाउली सायद अबले वेका इन्स्पेक्टर वेका नेतृत्वकै प्रहरी परिचालन जो चौ जिसन खाना जिसन खाना अले गोली चले जुजु नसे चौमरी जुल वंशो गोपाले जुल त्रिपुर सुन्दरी जुल ठाया ठासे करी करी पौने 12 बजे तक ठाया ठासे गोली चले जो पेमाङ उखुने मरु जुल खसामे पुङ दाले जो दर्जनों पासापुङ काइते जो द अले वो गोली चले क्रम के वेकम प्रिय जो प्रथम पिका जो शब्द त अले वो लाट यो जो अभिनय रहा गु व्यक्त या था मछुङपट्टि शब्द त एकदमै श्रृंखल शब्द त भएको प्रयोग गर्दिला अले जिता लगे जला थयो फिल्म चले जमा नायक जजमा मनो एकदमै खलनायक दगमको भस्मासुर रुपे वेको प्यावाला जिता लगे जला आइन्दा सम्भवतः नेपाली थायो फिल्म अगना चले जिमो त मेठा चले आसं खोपे कम से कम जिमो हो वे कहिले कारण गोलीकाण्ड जुगु खलाले खय अवेकता सुनन निर्देशन याता जेफ वेका चाहिँ असिडो दे मेपुन्दै तर वेकन गु किसिम प्रस्तुत जदियो ख वो व्यवहार त सेबले वेकन चाहिँ आवश्यकता सोया बढी दमन खेता हो थे जिसन अनुभव या खेतला उगु छोले आन्दोलन हजुर हजुर बेनिङ क जिनगुम सहित जुल गुमध्ये खुम खोपदे हे जुल तकाना जिस नेना चनु हेदु सिका चनु हेदु लुमंके माला धासा वेकपु सुसु जुल छका कना दिसन हजुर तौमरी जुलुस तौमरी ठेनमु पहिलो गोली चले जुले अबले तत्कालीन नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघ 10 नम्बर वडा इन्चार्ज ज्योचमा राजकुमार सुवाल वेगता छाती गोली लाओ डबया ठीक छ नना
धाले जो जला अले वन लिपा हरिकृष्ण भुजु भटिजा राजकुमार जिम भटिजा अथे 10 मिटर ति दग पाइ दि साइड वेक मुनेमा वेक टाला हो जला लिपाते अंडागन उगलन ठुलो मज गोली चले जो चचुन्ड योको पासा पनि घाइते जला चिल्ला चिचाट जला गोली चले जो जिउ क्रम चाहिँ रोके मजु अले ठासे मुन्ड बिशवान अले अपाङ्केको जात सुरु जला जे कृष्णम दुवाल हमा पासा साकोठा र उठासे आना छौ प्लाङ्गु हिटिड आना चोतो मिस्ता आना हावटे वेकटा गोली लाट आना निर्मल कुमार साकेरामा पासा ठो त्रिपु सुन्दरी था छौ वासा पसद आना चो नारा लग्यो चोमा पुलिस तलिसिन विभागीय चोमा अचानक आना गोली चल्यो वेकता न आना हा थाले औपटी जुल खतरसा ले मेफुन खुमा अब्ल्याफुन खुमा सहित खोपायाफुन दौ मध्ये नेमा चाहिँ क्षमा पुष्परत्न साके चैत्र 26 गते गु बौडल घोषणा जला घोषणा जे धुनेसारी के तो खुशियाली प्याउमास्ता वे पेरासिने गोली लाओ वेका क्षेत्रमा क्वाठण्डली अले मेमा चाहिँ पुष्कर धामाती कीर्तिपुर नेटवर्क जुलुसे चैत्र 24 गते वेकटा सुन्धारा गोली लाओ अले सुन्धारा वेका क्षेत्रमा बोला छे सुन्धारा गोली लामा अले विरस्ताले उपजा दियो छौ सायद वैशाख 47 वैशाख 5 गते वेका दिवंगत जो ओ हिसाबमा खोपे चाहिँ खोपे हे पेमा मुनु जो जरसाले यहाँ वो सुन्दर यहाँ नेमा पासापु चाहिँ खोप्या जो खुमा सहित पासापु चाहिँ जो र करिकरि गोली नगर घाइते जुप पासापु 18-20 जना पासापु द उली मध्ये क्षमा सुरेन्द्र वासिङ छ गरेमा कोरोना पनि थाप्ले मट मे पनि नेमा पास अथे बिटे कुमला तत्कालै मजुगुजुल नाप ओहे झले घाइते न जुलजी जुल हजुर हजुर जेल जेल जो बोले अनन यातना बिलजी हजुर हजुर वेको पिनको स्थिति छुदु जेल हजुर हजुर जेले यातना बिउ विशेष वेबले जी थाना खोपे हिरासते चुनावले क्षमा पासा ता थाना टाका तक हो पुलिसन दय गजो काटी टाका तक हो टाका तय अना 2000 के हनममा पढिन थाना जोंग व टाका चाहिँ कबु अझो घटना झिउ मिखाले खाऊ हजुर थाना डीएसपी कार्यालय खसा हनमन ढोका गुली पासा गुली गया ता व चाहिँ अनाउ खाजुल जी ठौ मिखाने अझो डीएसपी कार्यालय जुड एकदमै दमन याउ अटकन गुलिम पासा पुङ गुमासान ला बालगत चले मजो गुमासान तुटी चाहिँ बालगत चले मजो शारीरिक अपाङ्ग ठंग टाइम मलो तर शारीरिक अपाङ्गता कमजोरी अवस्था के अटकन पासा पुङ चाहिँ चोचौं तर सुनम कार्यक्रम के वेका पासा पुङ चाहिँ निरन्तर रूपले चाहन चोचौ दिउ संखा 45 सालको काण्ड जुइठंका भक्तपुरे छौ बामलाको स्थिति बोलन हजुर सुन मनो बालाको पिनिजीको अवस्था न मन्त सिला जीमागु अवस्था हान 46 साले ठुगु काण्ड जुल दक्षिण कहे दैगु भटी चाहिँ बामलाको थे जुया चंगु गठिना मयागु गठिना जोनेगु दैगु अवस्था हान 28 जुइठंका मनु त सिना चंगु दुनी यातना मानसिक शारीरिक यातना भोगिना चंगु इले मनु तेस ओ बिचा हलकी महल चितमुवाल ठो हिउपान मुवाल व्यवस्थान मुवाल तिसा आत्मसमर्पण याना सहज कठा चाहिँ जीवन हने धका चाहिँ ओ बिचा बोलंकल की वा मखु तिसा चाहिँ ठो हिउपाए नीति साथवेकी दुन थु त अझन बुलन्द यामा धका चाहिँ भया दिल सुदुक ओ अवस्था हजुर हजुर अठुकी खा टेबल जिके सम्झना द जी पार्टी अध्यक्ष नारायण भिक्षेज्यू पञ्चायत व्यवस्था अन्त्य जे ढुङ्क सायद 47 वैशाख 5 गते भएको पो रियाजु अले रियाज जे ढुङ्क छुन दिन लिपा अबले साप्ताहिक पत्रिका त एकदम जस्तो मातृभूमि समीक्षा हाउ साप्ताहिक पत्रिका द अले मातृभूमि पत्रिका के ठक्क जे अध्यक्ष नारायण भिक्षेज्यू छौ अन्तर्वार्ता दियो वो अन्तर्वार्ता शीर्षकै छुटा हला रसा बहुदलको 1 चम्चा पानीले जनताको प्यास मेटिने छैन ठक्क ठोस शीर्षकै अठ्याटय वेको अन्तर्वार्ता दिएनेरा अले जितान छियाम बहुदलले लागि लवापु गोली उलिपछि पासापु शहीद दो गोली नौ घाइते जो औ वो अठ्या आन्दोलन हौ बहुदलता 1 चम्चाको पानी 1 चम्चा बहुदलको 1 चम्चा पानीले जनताको प्यास मेट्न धाबले व यहाँ महत्व मरु उठिन जुल ढाडे छिटा लगे जुल सुखठो सुरु के खामोठ्या तर जब चिसङ विभिन्न क्लासेस चचौँगा अध्ययन त याया वंगा
वास्तव बहुदलीय व्यवस्था रह्यो एक संजा पानीरको खौजतना बहुदलीय व्यवस्था रह्यो न गथेरे रासा बहुदलीय व्यवस्था रहन छौ पुँजीवादी बन्दोबस्त के सरकार ख अहिले पुँजीवादी बन्दोबस्त के बनेजी सरकार त चाहे न्यागु नामे सरकार थजो कांग्रेस नामे उठजो कम्युनिस्ट नामे उठजो वा गठबन्धन नामे उठजो संयुक्त सरकार था ठमजो पुँजीवादी सरकार दा पुँजीपति वर्ग आओ वास्तव सञ्चालक समितिको जिउजना अहिले पुँजीपति वर्ग आओ सञ्चालक समिति यही निर्णयता रह्यो पुँजीपति वर्ग आओ हिटेरको जिउजना व्यापक जनता हिटे चाहिँ मोजिउ जना यदि व्यापक जनता हिटेर लागि समाजवादी गणतन्त्र है व्यापक जनता प्रजातन्त्र घटाइयो जना ठोचाइ दाइनन छिटा बराबर क्लास त क्याडियो हामीले असमाजवादी गणतन्त्र ठेङ्काया लागि वहाँ राष्ट्रिय परिस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जनता फुकं परिवेश त तयारी जेमाला समय लगिदियो एजो जनी जे पार्टी अग्रज देशी अन जे पार्टी जनवर्ग संगठन पाखं समाजवादी प्रचार अभियानता निरन्तर रूपे हुने गर्दो चौड एजरी जनता आन्दोलन वो प्रजातन्त्र जनता सुखमताहरूको निराश ठामहरू ठाटाटाङ निराश ठामहरू छेउ लक्ष्य अझ तापानी समाजवाद समयवाद ठङ्गो छेउ लक्ष्य पनि अहिले पार्टी स्थापना छौ विभिन्न उद्देश्य मध्ये छौ उद्देश्य छु नेपाल मुक्ति किसान पार्टी स्थापना उद्देश्य त है आन्दोलन जन आन्दोलनबाट प्राप्त हरेक उपलब्धिहरूलाई उपयोग गर्दै त्यसैमा टेकेर समाजवाद र समयवादसम्म पुग्ने हो पार्टी स्थापना उद्देश्य त एजने छेउ लक्ष्य अझ तापानी निराश ठामहरू अझ निरन्तर हुने भन्यो चिता अठेल लगे अदको स्याला वो खथुई मखुनी हजुर धाइ व्यवस्था परिवर्तन नीति ज्या चंगुदु थी राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन न जुल राणा शासन प्रजातन्त्र होला प्रजातन्त्र पंचायत जुल पंचायत बहुदल संगे लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरा घोषणा जी ढंको गुदु गु धयाई दिल छिस अझना न्याउना चंगुदु दिगु मरु थका धया दि ढंको गुदु ठुगु झोले गु शहीद गु घाइते पिन्छ योगदान ब्यादीगु ख यु पाए नीति धका तर वो पु मौंगु खना वेकपिनगु परिवार जन सुधयादी वेकपिन त लुमंके गु नीति छनु वेकपिनगु झाताके माल्यार्पणला जी वेकपिन त सता थिथि हने भपिन त मुंका छु खतयादी तर छु धाथि वेकपिनगु नुग घा चाहिँ लन जिला एकदमै ठो विषय के जनता बीच एकदमै ठो प्रश्न त डाचो चुदा नसन खा उठे जुल कि शहीद तसी बलिदान बिल कम से कम 46 साल निसी अटक्या समय अवधि तारका 17 सान ठो 32-33 वर्ष समय अवधि तारका 17 हाल सान देशे अनेक काण्ड त मजे जुल होला सुस्थि सीमा अतिक्रमण त जो चुन्ड पुँजीवादी गए जो सरकार है जनता सेवा या मुखी छु हालत है सरकार वाले मो या गुण डल त सरकार वाले लागि या चुनाव ट्याका लागि न्यामस्किन चन्दा कायो बापट मेगापुन ज्यान माराट ज्यान मुडाल मुदान टिकट बिया चुनाव ट्याके हो ठेका पटाखे चाहिँ बेमान्य चम्पुङ मुन्तेतानन चुनाव ट्याके हो ठेय चाहिँ एकदमै भद्रगोल रूपे हुने हो त अवस्था जनता नसियो र पछिल्लो समय छिसङ खचा सुनकाण्ड याउ खा नक्नुक्नि न्याउ चाहला ललित निवास याउ भेन्या तिनी फैसला आट किन मन्त्री त चाहिँ छुटेजु कर्मचारी त लाउपटी जुल भुटानी शरणार्थी याउले प्रधानमन्त्री जहान समेत याउ नाङ होए ख होला अझ जुल स्वयं गृहमन्त्री जेले लाट छुटे जुल हामीले ठुकफुकम भद्रकोल खानिले जनता के हातेरी लाटा गुलिस्तान को लगे जे ख तर नचरा थेन्टु जिसम व्यापक जनता ता शिक्षित सचेत या लागि नज तान कि पुँजीवादी बन्दोबस्त खे भ्रष्टाचार दा एकदम सँगसँगै हो नाप्नमा छाया बराबर दियो लेनिन मार्क्सन धाडियो द पुँजीवादी बन्दोबस्त के भ्रष्टाचार दाओ छाया सरह झिक्किचा ठेन्टे नाप्ना पाण्दै एजनी वो खाटा छिसम व्यापक जनता विजयंग पुँजीवादी अन्त्य हो समाजवादी स्थापना लागि व्यापक जनता शिक्षित संगठन आउ ज्याखे चाहिँ निरन्तर रूपे निराश मजी भन्यो अहिले वो बच्चा निराशा जो मन्त्र ठुकफुक खाटा व्यापक काने ठुक्यो जायो भनेर सा वो निराशा विस्तार घटे जानी समाजवादी बन्दोबस्त के हने वानिया लागि लाफु विस्तार खोले जानी हजुर थौया इले वर्तमान इले खनिदया चंगुदु नेपाल मजदुर किसान पार्टी पाखि चाहिँ ज्या खन्छ ज्या चंगुदु नापन ज्या हे चंगु तर केन्द्र थयो बखोप ज्या चंगुदु मे गुथा से बुनु न
ने नाचंग हेदु हजुर नापा निसे आतको यो इतिहास दुवाला सुगु खसन हिउपाया नीति जनता त सुसूचित यागु नीति नेवा त हे न्हनि वयाचंगु खनिदु हजुर नेवान हेलुआए न्हनिदु शहादत प्राप्तैना शहीद घोषणा जुटिन ल्याख्याउ खस लुमुकेको खसा नेवा त खनिदु अथेसा ज्याख यागु थासे शक्ति यो थासे सत्ता छ नेवा त प्राप्त मजुल व अधिकार छ नेवा त प्राप्त मजुको जी ठिकै छिगु विचार छ हजुर हजुर अखै ठो वर्गीय समाज वर्गीय आन्दोलन चाहिँ हने के माल्यो जाति भाषा धर्म सम्प्रदाय ठाउँ छौ किसिम आउ मन्डटा विभाजित आउ लाफ उठेन गजे फौ तर एनन छिन्दा ठेन्टुङ हरेक आन्दोलन के नेव हलुवाट चाहिँ हने लाउ चाहिँ अवश्य नङ ख सहित जुपुङखे स्वतन्त्र सानङ झि नेवटेउ संख्या निश्चित रूपे नङ बढिर क्या अर्थ मेउ जाति भाषा धर्म आफ्नो मरु ठाउँ खामुको विभिन्न जाति भाषा धर्म आफ्नो मुन्तन हनेबाट चौँड वो झिसन चाहिँ ठो जाति भाषा धर्म याउ खासो हेर्न वर्गीय आन्दोलन त हने क्या लागि झिसन क्रियाशील जो भनेर सा कने जनता तथा शिक्षित थियो हने भने फैला राउ जिता लगेजो हजुर वर्ग योपटि खला ननादी जनादी गइदो बालाको विचारे दो कथे निवा त न्हनि हे मफुथि नेपाल मजदुर किसान पार्टी न चाहिँ बालाको खयासा यथासा जनताए नीति ख देय नीति ख सत्य खय लाना जंगुदु अथेसा छाव अधिकार प्राप्त मजुल छाव थ्या मबिकुजी ओके चिसन चाहिँ झी पार्टी अध्यक्ष जो प्रस्तुत रूपे ढाडु ड पुँजीवादी बन्दोबस्त खे सरकारे वाने ढाउ फोहर नाखे कुवावङ ठावे सफाजे ढाठन जी फोहर नाखे कुवा मोलिया चाहिँ सफाजी मको पुँजीवादी बन्दोबस्त फोहर बन्दोबस्त जोनी उ पुँजीवादी बन्दोबस्त या अन्त्य यङ समाजवाद स्थापना यङ समाजवाद ढाउ समाजवादी कम्युनिस्ट शासन त यङ सत्ता यहाँ आखिर जिसे याउ ख जनता याउ ख वो हिसाबमा समाजवादी बन्दोबस्त के सरकार चले आउ टार्गेट पुँजीवादी बन्दोबस्त के वाले मुखु ढाउ वो हिसाबमा हो त जुनी कने समाजवाद हो लेकिन नेटवर्क के निश्चित रूपमा वाली दिन पछिगु आशय खजुल एकदम औ हेजुले यदि वो पुवना धासा सहित पिनगु मंगसन पुवने जी थौया इले वेकअप इनगु पारिवारिक स्थिति छुदु गुलिसा थ हामा चाहिँ मरेका छनि मागु स्थिति वो काण्ड याना वो घटना याना बोलंगुदु वेकअप इनगु नीति पार्टी प्लस खोप नगरपालिका प्रति दायित्व छुदु छु याना छंगुदु जिके सम्झना द छि पेमा साहित्य मध्ये खोपे मरुपुन पेमा साहित्य मध्ये राजकुमार सुवालिया साइड मचा मबनी मिसा अन्तिम मचा बियो अवस्था के राजकुमार मरु वो राजकुमार मरे ढुङ्गानी भ्या मचा रचना सुवालेमा मचा चाहिँ बोला अठे पुष्परत्न साके यानङ यहाँ मोरमा पति भएको वेके यानङ सायद मचा दाछे मोरु थिन्छौ भाइ आउ नानी के ठक्क अलुमा मोला वो भाइ मचा चियानी अथवा 1.5 वर्ष गुलितिनी दौ अले कृष्णराम दुवाले सन्तानले मोरनी पुष्परत्न या ब्याह थो पुष्परत्न मोची निर्मल कुमार या ब्याह मोरनी अले ओपन पेमा मध्ये के मस्त दप मध्ये के अचन स्यावले ठाउ खाजियानी वो मस्तता चाहिँ छिसम बंके उलिसिम फुकम बन्द छिस या लगाताया रचना सुवाल टर्निङ यानी एउटा साइड मन्टेश्वरी निसिङ नगरपालिका खर्चको मचाटा आखा बंका पुष्पमा पुष्पजिया कातानङ जिसे आखा नगरपालिका लगानी आखा बंक एसएलसी सिरेगला रचना चाहिँ जी नर्सिङ बरेको थाया नर्सिङ जी बंक साइड बिएन सिरेगला चाहिँ जनस्वास्थ्य जी भक्कप अस्पतालले ज्यान चचौंडा खतलसा अले पुष्पजिया कानङ एसएलसी सिरेग +2 नङ थाना छिरा खोपए बन अले वरंग जी इंजिनियरिङ बनेर गए थिया खोपो इंजिनियरिङ कलेज साइड सिभिल इंजिनियरिङ बङ अकि मास्टर यङ इंजिनियरिङ क्षेत्र मचा ज्यान चचौंडा नेमासिया सन्तान मरुजला नेमा सन्तान द पिनि मस्त अठ्या डाटो रसा वेके पनि जान खे जी पुष्पजिया जान छि नगर परिषद सदस्य निर्वाचित परिषद सदस्य साथ न्यू कार्यकाल हुएका सदस्य जे चोदिला अले अठे वेकन चाहिँ छि सिलाइ प्रशिक्षण तालिम छि टिचर या रुपे गुरु या रुपे सिलाइ प्रशिक्षण तालिम मन चल्यो चोंदा
वो हिसाबे चाहिँ परिवारता चाहिँ नगरपालिका पाखङ पासाप्नी पाखङ छुया फैउ ख वो ढंग चाहिँ ज्यो चोचौ घाली ज्यो चोचौ द र मस्त करी करी ठौहे तुटी दानेहरूको अवस्था न जेहरूको अवस्था द हजुर मैले पिला मदहे वन हजुर वेकपिनको परिवार पिन्ता छिकपिन्सा सहाय हजुर हजुर घाइते जुपिनको स्थिति छुदु वेकपिनको धारणा छुदु वेकपिनको न छुगुना छु देफु हजुर उकेपति सुनवाई जु दुगु दुकी मडु हजुर घाइते पासापन मध्ये न चाहिँ जेलङ छुटेरे ढुङ्गानी सम्भवतः 49 साले स्थानीय निर्वाचन जुल अहिले स्थानीय निर्वाचन जुए ढुङ्गानी अछुया फैले चाहिँ घाइते पासापन गुमास्याङ लामुल्यो गुमास्याङ तुटी मुल्यो डाउ खाटा जुए ढुङ्गानी ऐसा गुलिसन छुज्याया फै अम्दा जस्तो कि जिके सम्झना दा गुलिन चाहिँ वो ड्राइभर या रुपे नगरपालिका नियुक्ति गुदा गुमा वडा सचिव रुपे अन जाय चौंदा राम गोपाल डोवालमा वडा लाटे गोली लामापट्टि चाहिँ वडा नम्बर चाहिँ जिके यारबाट वडा सचिव जे चौंदा पुनिराम कोण्डारामा जे तुर्के गोली लामापट्टि वेकन जे कर्मचारी जसा रिटायर जुल भएको उमेरको दमा रिटायर जुल अठ्यो चाहिँ छिन्छुङ ठासे आर्थिक रूपले कमजोर पिण्डा ठहे भू डपुङ छेडपुङ पासापुङ व्यवसाय डपुङ गुलिन टिचर जो चपुङ पासापुङ राजेन्द्र दुम्रो लामा मध्ये वेक टिचर जो चुङ द ढासा करी करी ठठो व्यवसाय के पासापुङ चाहिँ क्रियाशील जो चुङ द गुलिन जागे चुङ परिवार पिनको परिवार त खाने डाइरेक्ट जिता थे एटा गटुङ नेने उली मरु तर एनम वो गु या जेस्या अवस्था खानी बेले चाहिँ छगन जगा हैतरी छि उलमिसिन नो सा ठेजला गला लगा छि पसा भेटघाट चाहिँ जियो तनी बेले खाचे अठे जु छगन जगा तर अठे खाजी बेले न चिसन थाया या ठो बन्दोबस्त ठगौ ख ठो बन्दोबस्त विरोधे छि अझ हने भने मौटिनी यो चिसन गोली न पञ्चायत छैन कसा पुजीवादी बन्दोबस्त तान चिसन चाहिँ अठे गोली न सान छैमाली उटिनी जिउजा अझ वे उटिनी जे निराश रे मुजरको पासाप्नी बिच चाहिँ खाटा चाहिँ जे जो र वे अनुसार हालेर गर्छ त विद्यार्थी संगठन निसे छिसगु राजनीतिक जख न्याका दिला वडा अध्यक्ष जिया दिला अझमा थिथि लागे सम्बन्ध जिया चाहिँ जख yana चना दिगुदु छिसन छु मूल्याङ्कनलाई yana चना दिगुदु जी छु दृष्टिकोणले देखेमा गब्रे तक चाहिँ पुवनि थे ताका दिया ओ परिवर्तन सम्भव जु कि मजु असम्भवै छुएमरो असम्भव छुएमरो सम्भव जो मेरा देशा इतिहास त सोलन लसन पुस्तम लगे जो समाजवाद वेके लागि क्युबा इतिहास सोतल लसन होला वेके फिडेल क्यास्ट्रो परिवार बाजापुन से समाजवाद लोचो खाइद अथगे उत्तर कोरिया खाटा सोतल लसन किमिल या बापुन से अच्छे पुसङ नेटवर्क यो चोचोंदा पुस्तम त लगे जियो तर समाजवाद चाहिँ अवश्य भावी जी ढाउका विश्व इतिहास सेड तर अक्या लागि सुनन ढय सुनन डेकबिय सुनन वरदान बेठै भोके जनता हे वो ढंगया परिवेश तयारी यङ जता त शिक्षित सचेत हरेवाना राल्ला सफल जी समय लगे तर जी पक्कैन जी नजी गु व्यवस्था परिवर्तन नीति 46 साली गुजुल 7 गते निसे 46 साल या चैत्य 26 गते जाने घोषणा जुल वो आन्दोलनीय कारण पंचायत व्यवस्था नाना बहुदलीय व्यवस्था लागु जुल वो 50 दिन या त चाहिँ गु कथा कहे दिया वो के छुछु जुल खोपेला जुहे जुल देनिन कन छुछु जुल वसकन बसाकन नेता दिसन अझै ठ्याक्क ठोकफुकन तिथिमिति यादबाट अझ सुरु ढाटेन 7 गते हजुर 7 गते छिटो देशव्यापी नेपाली अले पञ्चदेशीय प्रजातन्त्र दिवस माने यो टाइमে अले उक्या हे यहाँ है केन्द्रीकृत आन्दोलन घोषणा जुल 8 गते नेपाल बन्द गरेर 75 जिल्ला बन्द याउ कार्यक्रम पहिलो चरण याउ कार्यक्रम अनुसार बन्द घोषणा जुल छिठा गोली चले जो जुल मेठा जिल्ला नङ अथे यो कोठा चाहिँ आन्दोलन त जुल अले क्रमशः जे प्राध्यापक त डाक्टर त पेशाकर्मी त उद्योगी त नङ आन्दोलन याउ समर्थने विभिन्न कार्यक्रम जताल दाले जो छनुहे दिन थो फागुन 7 गते लेसिङ चैत्र 26 गते तक गथा छनुहे अजौ दिन मरु गुखनु जुलुस जिमहु सभा जिमहु पर्चा छरे जिमहु पम्पलेट टिकिमहु हरेक दिने कार्यक्रम चाहिँ खाली मजो अधिक ठ्याक्क डेट चाहिँ यादबाट तर कार्यक्रम खाली मजो निरन्तर रूपे पञ्चायत व्यवस्था विरुद्ध हने वानी अले 39औं दिन
हुनु चाने 11 बजे अहिले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना जो घोषणा चाहिँ जोगाउँ हजुर प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना जुल बहुदलीय व्यवस्था लागू न जुल थिथि व्यवस्था नेपाल देश सोही धुमको कुदु बहुदलीय व्यवस्था यो धुमकान गणतन्त्र वेतनको तका नासा नजिसा नियन्त्रण येथुन जुल थोके यो बेफाइदा त छक कना दिस अलि अब युपा या नीति चाहिँ जनता यो जिम्मेवारी छुजी राजनीतिक दल तेको जिम्मेवारी छुजी छु नेपाल मजदुर किसान पार्टी जग वो साउथवेका चाहिँ सम्भव जुकी मजे वो युपा सम्भव जुकी मजु बहुदल वे ढुङ्गानिया कमजोरी आओ विषय चाहिँ नचन प्रवृत्ति खाँजो ठुप्पुजीवादी बन्दोबस्त खे उयो सरकार त्यसै चाहिँ थौ किसिम निर्णयमा व्यापक जनता सोएन थौ किसिमिया भए दग सोय हने भने जुनी पछि मोटी अनुसार या फुकन्जा जो मरो यो विकृति विसंगति न हो अक्याउ विरुद्ध नच सुरुन धाइटेन्डो अक्याउ विरुद्ध व्यापक जनता त शिक्षित संगठित आओ र समाजवादीलाई ल्याओ वो ब्याक मेरो विकल्पहरू समय लगेजी तर छनु चाहिँ उही अवश्य उही ठाउँ छिटा लगेजो र ठो बिचे छग 46 ठो 62 आन्दोलन लिपा नम जी विशेष पार्टी अध्यक्ष जुन ढ्याड्यो ख अथवा संयुक्त सरकार धाल कांग्रेस लिसिन मिले जेउ एमाले लिसिन मिले के कम्युनिस्ट हो कांग्रेस हो लिसिन मिले जेउ पञ्चायत लिसिन मिले जेउ गठबन्धन जेउ यो जीवले चाहिँ व्यापक जनता हिते थो भने फाइलको एजुली जिसन चाहिँ समाजवादी आन्दोलनया लागि छा प्रयासमा आऊ कम्युनिस्ट स्टेसन चाहिँ ओछा हने अथवा छा पुँजीवादी व्यवस्थाका चिज छा हने भन्यो ढ्याउ खाँटो जो तर दचा सुरङ खाने थिन्दो दलते गयो जो सत्ता चले उ कि यंग चाहिँ समाजवादी व्यवस्था याउ भचा धापे लाउँथे ले लाउँथे दु छौ किसिममा छेटी जो उठेन जो आऊ तर जिसन जे नेपाल मजदुर किसान पार्टी पाखङ निरन्तर रूपे ठोटा चोचौंड मेरो दल त जान छनु वेकअपसन 3 विस्तारङ विडाउ चिता विश्वास त हजुर पक्कैन दके लिपा छिगु ज्याजो पाके छितनिना जना दिपि सकल सुक्मी भाजी मेजी पिन्द तिन छिथयादि डाक्टर नपाय आशकुन्तलाजी लगायत पाटगाउँ टेलिभिजन या पासा पिन्दा यो धन्यवाद दिया छ कि ठो फागुन विशेष यंग 46 साल आन्दोलन या हो विषय खे वो अटक्या राजनीतिक विषय वस्तु देखे विषय थाना छिप्ने भने खाटे अवसर प्राप्त जुल अक्या लागि एको धन्यवाद अले जनता ते पाखङ ठो बन्दोबस्त के ठेजिउ ख समाजवादी बन्दोबस्त मौक बहुमत जनता हित जी मुखु एजुलिन जिसन ठठौ क्षेत्रमा फया ठै समाजवादी बन्दोबस्त लागि निरन्तर हने भने ठाउँ मटी जनता न त्यादी ठाउँ विश्वास या धन्यवाद धन्यवाद हजुर सक्ने भाजुमे जिपे थौयागु हलिमे थया जंगु सया थुगुबो स रविन्द्र खरबुजाय स निनाहेदिल 2046 साल फागुन 8 गते गोलीकाण्ड जुल पञ्चायत व्यवस्था अन्त्य नीति बहुदल व्यवस्था हेगु नीति खोपै जुगु छगु विरोधिया स शान्तिपूर्ण रूपमा जुया चंगु छगु आन्दोलने गोलीकाण्ड जुल उही गोलीकाण्ड इपा पञ्चायत व्यवस्था अन्त्य नीति व बहुदलीय व्यवस्था हेगु नीति छगु लपु वा छगु पुसा कथ याने वो ख वेकला कना दिल निरन्तर रूपमा देव जनता नीति सना चंगु नेपाल मजदुर किसान पार्टी या ज्याख उब्ली निसेम जगमा हुया न्याव निसेम जुया चंगु खनाइ दिल नप निपतकन जुया चुनी धका वेकला भयादि कुदु अतेहे नेपाल देशे थिथि व्यवस्था परिवर्तन जो सान तो व्यवस्था अझन हिउपाय नीति मजुको थका थया दिल निरन्तर ठुगु हिउपाय नीति ज्याख हेना चुनी धका न वेकला कनाइ दिल थौयाको ज्याजो छित गथिताल चुना सल्लाह सुझाव दसा तिमितर सपुतय दिधका बल सकासे मेगु बोस मेमछम अनि बहम व्यक्तित्व सहजना दावे गोहेजी मेगु बोतकै नीति कितना बायोनिगो उजाबिया दिस थौया दादा सुभा